Hello mga mabilidad. Ano ba yung nag-vlog? Hello mga mabilidad. Thank you 1K subscribers. Ayan, 1K subscribers na tayo. Thank you lang. Magpapa-thank you lang ako. God bless. Hello po. Thank you po sa pag-subscribe. Thank you. Ay, wait lang. Shoutout nga pala kay Mika Messina tsaka kay Noren Harabelo tsaka kay Lawrence Husay. Sino pa ba? Si Daba Emily de Los Angeles. Tapos si ano pa ba yun? Wait lang. Pwede ko ako dito. Mukha mo yung nakikita. Hey, sorry po. Yes, February 1. Thank you po sa pag-subscribe kay Mama. Thank you daw sa pag-subscribe kay Mama. Ayan. At tapusin ko na yung video Live? na to, live. Why? Why, Ma? Why daw? Oo, thank you lang naman ako. Ayan, kay Lee. Paano ko ba pakapakita? Leia. Lee, Kasi Noren yun nga, si Noren Arabella. Thank you po. Emily de Los Angeles, thank you po. Kita ba ito pag pinakita ko? Ayan. Wait lang. Ayan. Hello, thank you. Mega shoutout sa inyo. At Tapos kay Mika kay- Messina po. Lauren. Ay, kinasa na sila. Congratulations nga pala, bagong kasal yan. Thank you. God bless. Salamat sa 1K subscribers. February 1, 2021. Maraming salamat po. Up mo na. Okay na.